niseme nini kwa yote umetenda. Baba nina kushukuru. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana tubayikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turagarutse muri wa mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira. Jewe ngarukanye namwe ni Prote turakingiwe nk'ibisanzwe nzakwandi kumwe inyuma ya kamera na Wizo B. Narababwiye ujye muhungu ko kantu ka B utakongeye ko yana marabipfa ni B ariko sinzi kali face. Reka sinzi reka. Nuko rero simba ndice nyene murabizi ko tugarutse turi kumwe na gwagwaruka eka dutarika ibiganza tuvuga tuti shalom. Nuko turabaramukije tubaye ikaze kugira ngo muze guhesagiranwa natwe munezeranwe natwe abafise umubabaro namwe mwihangane Yesu araje abihindurire gasiko bizohoraje iga natwe vyarigeze kuba byarakwancaraye ariko igihe kimwe duhura nawe aratubwira ati mwananje humuranda kubona yewe aradufata ashati gira niza none rabo kuno dukayangana wabonye Berize hariya shara kayangana sha kwera yahuye nawe nta wundi atari Yesu yo mubumba nkari ndize nuko aba ameze neza cyane. Beri ni sawa witeguye Gile bana umeze fresh sana uriteguye nawe Yego cyane bana simbe yiva nsimbire hano kwa yarambwize na umunsi umwe kubera atarangurira akantu sanga cyamotse cyaciye mu myanya y'amano nyambatari y'intoki ntumbaze ni nkajya ni Eli ariko vraiment kwete bisoma pastor yitwa Erikana urumva kuza Erikana nzoza ndabikira no kuri ivyo. Eli ni sawa nawe? Yego ni sawa. Nawe uriteguye kandi? Cyane gose. Sawa. Tuza kuba turi kumwe na Ivan wagiye kutuyobora. Nawe umeze neza Ivan? Nashukuru. Sivuga ni Kiswahili kama? Kama ungarareze. Arakaze. Ni Kiswahili usiye ukubita? Sawa. Sumechokoza nyuki, usitoe duki. Sawa, uko fresh lakini ndio na uko tayari kutufurahisha katika nyimbo za kumsifu na kumwabudu Mungu. Yes of course. Hicho ni Kiswahili ni Kirundi ni Cyongereza. Ni birafanze. Nenga aho fata tererero. Ni changa. Wani wa mutipi atubwira ngo ifungo lihoze ngo ryotsinze. Ashachaya rero bati. Nuko rero tugende Iva. Ndishire kumaze kuba witeguye neza. Ndabyiba ariko ndakubaze hajye witeguye kuririmbisha ntabwo bora wumva muri eglise ukaza mu gitima ngo putu ibyo nabihebeye abana kweli ubundi bijya bivana no kubungana cyangwa ubwiho bimaze iyo uri kibamba mu kuririmba utegeza kugira ubwoba bivanye naho Shetani yanyujije nanyuze mu bikomeye yarambesheje mu bwoba igihe gitari gito bitera rero byanteye intege zo kugwana nawe ubwoba bwarashize kabisa yaratsinzwe Imana yarabikoze. Amina Imana yarakoze. Bana ngo reba ngo batangure kuririmba batangure kwimba ati nk'ubu nkabitoba mu gusohoka nza gucahiye nizera kutabitoba Ivan. Imana iranshoboza sana wagiye amen. Tena kwangu ni mengi siola saka sieleki umefanya ili umefanya lile umenipa jina Baba nina kushukuru tena kwangu ni mengi shuhuda zako
hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Uliyotenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Uliyotenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, utafanya na lile Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Uliyotenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Kwa yote umetenda Baba, nina kushukuru. Oh, niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Yote umetenda Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Kwa yote umetenda Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Kwa yote umetenda Baba, nina kushukuru. Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Nikulipe nini kwa yote umetenda Baba, nina kushukuru. Baba, niseme nini? Siwezi kueleza. Baba, nina kushukuru. Nikulipe nini?
kwa yote umetenda. Baba nina kushukuru. Niseme nini siwezi kueleza. Baba nina kushukuru. Nikulipe nini kwa yote umetenda. Baba nina kushukuru. Baba nina kushukuru. Baba nina kushukuru. Baba nina kushukuru. Bali nina kushukuru. Bali nina kushukuru. Bali nina kushukuru. Baba nina kushukuru. Baba nina kushukuru. Turashobora kuvuga hosana twese mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abantu.
pia nibanziceceke havuga ingoma gusa. Hosanna, hallelujah, Hosanna, amen, Hosanna, hallelujah, Hosanna, yeah, yeah, amen, Hosanna, hallelujah, Hosanna, 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 Amina, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, Amina, amen, Hosanna, Hosanna, hallelujah, hallelujah, Hosanna, Pianist wenyene. Yeah, 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 yeah. Mugena we, ongela kandi, enelele. Imani gumugisha. Hallelujah. Kandi kandi. Ah. Hosanna, Hosanna, hallelujah, hallelujah, Hosanna, amen, Hosanna, hallelujah, Hosanna, amen. urashobora kuvuga ngo turi imbere yawe, ukabwira Imana yawe nawe ikakugenza uko ishaka, uko wenyine ibyumva, uko ibona ko ukwiye kuba, ukayibwira nawe ubwawe. Turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe, tugenze uko ushaka, turi imbere yawe, turi imbere yawe Mana we, turi imbere yawe, tugenze uko ushaka, turi imbere yawe Mana, Turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe, tugenze uko ushaka, tugenze uko ushaka, turi imbere yawe, Mana we, turi imbere yawe Mana, turi imbere yawe, tugenze uko ushaka, turi imbere yawe, imbere yawe Mana, imbere yawe, tugenze uko ushaka, turi imbere yawe, turi imbere yawe Mana,
dushaka amahoro gusa tukazi gushaka amahoro dushaka kuba ubwenge mushobora byose turakwinginze data tugirire neza data uduhe ubwenge uduhe ibyo dushaka ngamuzo rufuse ntabwo dukeneye ibyiza ata bwenge dufise bwo kutitwara mu maso turakwinginze papa turi imbere yawe turaje tugirire neza turi imbere yawe mwami turi imbere yawe tugenze uko ushaka turi imbere yawe mwami turi imbere yawe mana turi imbere yawe Yesu we utugenze uko ushaka turi imbere yawe mana we turi imbere yawe mana turi imbere yawe umve mwa utugenze uko ushaka turi imbere yawe Yesu turi imbere turi yawe imbere yawe mana turi imbere yawe dushaka amahoro gusa tugenze uko ushaka turi imbere yawe imbere yawe mana we dushaka umucunguzi wacu ariho umucunguzi wacu ni muzima atuzigamisha ubushobozi ariho atuzigamisha ubushobozi ariho umucunguzi wacu ariho umucunguzi wacu ni muzima atuzigamisha ubushobozi ariho atuzigamisha ubushobozi ariho umucunguzi wacu ariho umucunguzi wacu ni muzima atuzigamisha ubushobozi bwiwe ariho atuzigamisha ubushobozi ariho umucunguzi wacu ariho umucunguzi wacu
ubushobozi bwiwe ariho atuzigamisha ubushobozi bwiwe ariho umucunguzi wacu ariho umucunguzi wacu ni muzima atuzigamisha ubushobozi bwiwe ariho atuzigamisha ubushobozi bwiwe ariho ubwugamo bwacu ariho umucunguzi wacu ni muzima atuzigamisha ubushobozi bwiwe ariho atuzigamisha imbabazi ziwe ariho umucunguzi wacu Yesu ariho umucunguzi wacu ni muzima atuzigamisha ubushobozi bwiwe ariho atuzigamisha ubushobozi bwiwe ariho nuko ngo mucunguzi wacu ariho kandi ni muzima kandi atuzigamisha ubushobozi bwiwe uwo ni Yesu Kristo nta wundi atari we yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo ubwacu bushobore kubaho. ino ndirimbo duce dusozera ko kino kiganiro cacu canyu cuno munsi tukaba tuzi ineza ko mwagize ibihe vyiza nkuko natwe hano twagize ibihe vyiza. Dushimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, dushimiye Wizo B twari kumwe mu ruhande rw'amasanamu, ariko kandi dushimire runo rwaruka twateramanye uyu munsi. Reka duce tutarika ibiganza tubipfuriza ibihe vyiza tubasezera tuvuga tuti bye 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 bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.